I Stranka za Bosnu i Hercegovinu pozvala je domaće političare koji imaju snagu odlučivanja u parlamentu da usvoje izmjene izbornog zakona koje će tehnički unaprijediti izborni proces. U međuvremenu danas, nastavljeni pregovori o izmjenama tog zakona. Pa upravo o tome razgovaramo sa liderom Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Semirom Efendićem. Naš naredni gost, dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i gledalcima na televiziji. Poslednja runda onih pregovora o izmjenama izbornog zakona je doživjela krah. Nastavak uslijedio uz ponovno međunarodno posredovanje. Ima li, mislite li, volje među strankama koje su na vlasti da zaista i dođe do dogovora o izmjenama izbornog zakona ili su ti sastanci samo da se opravda njihovo postojanje? Pa mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se dođe do nekog dogovora, da je postojala ta volja i neko slaganje oko sadržaja tih izmjena. Mislim da je ono što bi bio optimum u ovom trenutku tehničko poboljšanje i nešto što bi garantovalo barem regularnost izbora u smislu onemogućavanja izbornih krađa. I evo, mi smo u tom smislu i pozvali stranke da se usvoje te tehničke izmjene koje bi se odnosile prije svega na sam proces registracije birača na biračkom mjestu gdje bi se to radilo putem otiska prstiju, a pored toga uvođenje skenera koji se koriste u puno izbornih sistema na svijetu gdje se nakon glasanja i nakon što glasački listić bude kod svakog glasača, on ubacuje u skener koji automatski broji i nakon toga više nema niko dodir sa tim izbornim materijalom ili sa tim glasačkim listićem. To bi bilo veoma korisno i na neki način bi vratilo povjerenje građana u sam proces, jer sigurno je da jedan broj građana uopće ne izlazi jer nema povjerenje u sam izborni proces. Po meni, za ove tehničke elemente izmjena izbornog zakona ima i dovoljno vremena i one ne podrazumijevaju izmjene Ustava, dok s druge strane pokušaj da se riješi način izbora članova predsjedništva i funkcionisanje domova naroda. Bojim se da uopće ambijent u kojem se vode ti razgovori nije dobar. Cijeli taj proces je postavljen na neki način. Curi, izborna je godina. Naopako, mi nemamo pravu informaciju na čemu se u stvari pregovara, šta su sadržaji tih pregovora, zašto se vode pregovori samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u jednom entitetu. Mi znamo da kad su u pitanju presude Europskog suda za ljudska prava, mi imamo i druge presude kojima su uvažena prava građana iz manjeg BiH entiteta Republike Srpske, da i oni moraju imati pravo da se kandidiraju za člana predsjedništva, iako ne dolaze iz reda srpskog naroda. Čini mi se da to nisu teme u kojima se razgovara ili barem ne znam zašto u razgovorima onda ne učestvuju i predstavnici iz manjeg BiH entiteta. Tako da ne znam zaista šta će značiti, da li će donijeti nekog rezultata, ali je velika šteta da je ogromna energija javnosti usmjerena prema jednom procesu koji evo tapka u mjestu i već godinama mi se bavimo nekim političkim temama. Zapravo je to sve pitanje samog načina funkcionisanja naše države, da li ćemo imati jednu etnokratiju u našoj državi ili demokratiju. Prije nego što budemo sazreli za jednu takvu odluku, mislim da bi bilo važno da se svi pridržavaju važećeg Ustava, da se pristupi održavanju izbora prema važećem zakonu, ali uz tehnička poboljšanja koja bi bila zaista korisna. Toga, nakon prethodnih pregovora čuli smo da postoji mogućnost da ukoliko dogovor bude blizu, ali ne bude potpuno završen i potpisan, da se da malo prostora pa da se izbori prolongiraju. Kako je mišljenje stranke Bosne i Hercegovine o toj ideji? Mi smatramo da niko nema pravo na to. Jednostavno u izbornom zakonu važećem, postojećem po kojem su građani birali predstavnike vlasti, stajao je rok u kojem ih biraju. To je rok od 4 godine. I produžavati to mislim da apsolutno nije opravdano, da nema nikakvog razloga jer imamo važeći izborni zakon po kojem se izbori moraju održati. Ne bi mene čudilo uopće da stranke koje su na vlasti pokušaju na taj način produžiti ovu agoniju, da tako kažem. Posebno u Federaciji je slučaj da mi imamo vladu koja je izabrana na izborima 2014. godine. To je zaista nedopustivo da toliko vremena ne mogu da se dogovore i sada traže dodatno vrijeme za dogovore. Mislim da zaista tog vremena nema nikakve ni potrebe za produžavanjem tih rokova. Da je bilo te spremnosti, dogovor bi se do sad postigao. Ali mi imamo važeći izborni zakon. Zašto da u ovako teškoj ekonomskoj pa i sigurnosnoj situaciji pažnju usmjeravamo na jedno pitanje koje nismo mogli riješiti u puno boljim okolnostima? Da, očekujete li zapravo da i nastavak krize u Bosni i Hercegovini, jer njime stranke koje su na vlasti čini se nekako imobilišu svoje glasačko tijelo za izbore? Bilo bi dobro da se promijeni odnos političkih snaga na sceni i to se može desiti samo izborima. Ja mislim da bi to bilo sada važno i moglo bi na neki način da neke stvari pomjeri naprijed. Ako vidite šta je princip funkcionisanja, konkretno u Federaciji, čiji mandat je davno istekao, mislim na vladu i na predsjednika i potpredsjednike Federacije, ima samo jedan princip
funkcionisanja, to je trgovina između SDA i HDZ, koje su stranke nosioci tog procesa, koji, može se to slobodno reći, od odluke do odluke, od sjednice vlade do sjednice vlade, pa i od zakona do zakona trguju. Postoji ono što su interesi jednih ili drugih, pa se onda to prelama usluga za uslugu i na kraju je to jedini način ili princip po kojem funkcioniše vlada federacije, dok na državnom nivou imamo jednu vrstu blokade koja traje već dugo, prije svega zbog SNSD-a. Ja mislim da jedna promjena odnosa političkih snaga u našoj zemlji bi dobro došla, jedan iskreniji dogovor, konkretno kada je u pitanju vođenje vijeća ministara. Mislim da se stranke uopće nisu dogovorile oko toga šta će raditi. Samo su se raspodijelili. Tako je, samo je raspored bio pozicija. Nije nikakvog dogovora bilo oko toga šta bi trebao da bude njihov posao u ovom mandatu i to je naravno veliki problem. Mi bi bili zadovoljni i sretni da se to već od izbora u oktobru promijeni. Da mi dobijemo neku vrstu koalicija na državnom nivou ili entitetskom koje će biti bazirane na programu, da će imati jedan iskren dogovor partnera šta je ono što mogu raditi. Mislim da se u postojećem okviru može raditi mnogo ako zatim postoji volja. Kad pričamo o strankama i kapacitetu, hoću da se osvrnem na jednu činjenicu. SDA je od 909.000, gotovo 910.000 glasova na parlamentarnim izborima 1996. došla na 252.000 na poslednjim parlamentarnim izborima 2018. Najviše glasova su, kažu, odvukli političari koji su napustili stranku. Međuvremeno i vi ste jedan od njih. Imate li računicu koliko vi i stranka koju danas predvodite može da osvoji na izborima u oktobru ove godine? Mi očekujemo prije svega da ćemo biti parlamentarni na svim nivoima. To je jedno realno očekivanje, a rezultat može biti naravno i bolji u zavisnosti od posla koji je pred nama, od naših kandidata, od svega ovoga što se dešava, ali smatramo da ćemo biti stranka koja će imati učešće od državnog do kantonalnog nivoa vlasti na svim nivoima, kako se to kaže, i da ćemo na taj način moći da bolje utičemo na ove političke procese. Ja sam uvjeren kada bi dobili jednu političku snagu kroz stranku za Bosnu i Hercegovinu, da bi moglo puno toga da se drugačije postavi na našoj političkoj sceni. Ja ovom prilikom i na neki način pozivam građane da nam se u tome pridruže, građane svih etničkih pripadnosti i nacionalnosti. Nama bi zaista trebala jedna politička snaga unutrašnja u ovoj situaciji. Mi nemamo te unutrašnje snage u ovako teškom vremenu, u ovako teškim okolnostima na međunarodnom planu. Bojim se da Bosna i Hercegovina prolazi kroz jedan rizik i sigurnosni i svaki drugi u kojem ona nema jednu unutrašnju koheziju koja bi je sačuvala od svega što se dešava. Puno se mi oslanjamo i na međunarodne faktore, ali bojim se da u nekim zaista kritičnim situacijama najviše će zavisiti od nas samih, a mi za toga uopće nismo spremni. Nama bi trebala jedna snažna unutrašnja politička i stranka, ali i jedan savez stranaka koje su saglasne na koji način da se mi posvetimo razvoju. Ima li takvih stranaka u ovom trenutku? Pa ja bilo je nekih pokušaja opozicijnih bilo stranaka iz Republike Srpske i Federacije da prvo da naprave koncept i svaki put kad bi sjeli za isti sto od njihovih političkih protivnika su se čule optužbe kako su. Vjerujem da bi bilo, evo vidjeli smo sada kod pokušaja ukidanja akciza na gorivo, da je zapravo samo jedna politička stranka iskočila. Dakle, ne radi se o etničkom, entitetskom glasanju, već je jedna politička stranka koja je to imala dovoljno ruku u parlamentu Bosne i Hercegovine, to je SNSD, prekinula jednu dobru akciju da se akcize ukinu što prije, da se ukinu po hitnoj proceduri, ostavili su to za redovnu proceduru. Da li će to na kraju uspjeti, ja ne znam, ali to je zapravo bio primjer zbog čega postoje uopće i parlament i vijeće ministara da rade za građane onda kada im to treba. I ovdje su potrebe građana potpuno iste u svim dijelovima države zato što se radi o globalnim poremećajima. Ali kako komentarišete obrazloženja koja smo čuli juče zbog čega zapravo neki od delegata nisu htjeli da podignu ruke? Pa kako neće biti novca dovoljno u budžetu, neće biti novca za penzije ukoliko se ukinu akcize za gorivo, a znamo na koji račun idu te akcize, znamo i da se ne troše godinama za ono za što bi trebale biti trošene. To su lažna obrazloženja, oni su dobili nalog od svog šefa Dodika da ne glasaju kako se ne bi vidjelo da država može da funkcioniše. Na tome se moglo primijetiti da organi države mogu da rade ono zbog čega postoje. On se boji jedne takve situacije, on se boji funkcionalne Bosne i Hercegovine i on je samo zbog toga, po mom mišljenju, zaustavio tu akciju, pa barem u ovom hitnom postupku, ali s druge strane i SNSD ima određene prijedloge koji se tiču smanjenja PDV-a na osnovne životne namirnice. To treba testirati. Znate šta? Možda te stvari mogu biti zajedno na dnevnom redu. Odnosno, prijedlog SNSD-a da se PDV na osnovne životne namirnice snizi na 10%,
2%, pa je onda izašao SDS, čini mi se, sa ponudom od 5% i nakon toga čujemo Milorada Dodika koji kaže treba potpuno ukinuti PDV na osnovne životne namirnice, svesti ga na 0%. Ako je zaista bila takva namjera, zbog čega SNSD nije izašao odmah sa tom ponudom? Postoji jedan broj država u kojima ne postoji, u kojima na osnovne životne namirnice se ne obračunava PDV. Ja vjerujem da je moguće i u ovoj situaciji doći do određenog konsenzusa rješenja, ali to bi trebalo prije svega da bude zadatak stranaka koje su formirale vijeće ministara, da nađu dogovor i kada su u pitanju akcize i kada je u pitanju PDV na osnovne životne namirnice. Po mom mišljenju bilo bi opravdano u ovom vremenu velike inflacije i rasta cijena da on bude na neki način potpuno ukinut, kao i akcize, dok kriza traje ovakva u kojoj se nalazimo. Nakon toga bi se eventualno moglo razgovarati o diferenciranoj stopi. Ta diferencirana stopa je tema od uvođenja PDV-a. Čini mi se još od 2005. ili 2006. godine kada je uveden PDV u Bosni i Hercegovini. Definitivno da stopa od 17% nije najbolje rješenje, ali obzirom da je to bilo prvi put uvođenje jednog takvog poreza, išlo se na jedinstvenu stopu na sve proizvode. Mislim da postoji prostor i dobro je i da na neki način od svih stranaka u parlamentu imamo izraženu volju da se krene u izmjene zakona kojima bi se život svakodnevno olakšao. Vjerujte, kada bi se time bavili više nego ovim političkim pitanjima od izmjena Ustava kojima se evo bavimo 2 decenije bezuspješno, i izborni zakon je dio tih razgovora, da bi puno više građani Bosne i Hercegovine od toga imali koristi. I ja bih volio da mi na neki način kroz izborni proces dobijemo jednu promjenu političkih snaga i dobijemo političke aktere koji će biti usmjereni na svakodnevnicu, na brojne probleme s kojima se građani suočavaju svakog dana i na razvoj za koji sigurno postoji prostor. Jedan od tih problema je definitivno ovo što nam se dešava posljednjih dana, enormna poskupljenja. Kako da građani prežive ovu krizu? To je opšti globalni problem koji je zahvatio i nas i što smo manje pripremljeni za tu situaciju, teže ćemo je mi. Odnosno što smo siromašniji, a najsiromašniji smo čini se u regionu. Nažalost, ja sam ima tome i više od 5 godina predlagao da mi usvojimo ekonomski program, da se posvetimo proizvodnji hrane, proizvodnji energije, metalnoj industriji, turizmu i tako dalje. Niko to nije slušao. Mi nemamo ekonomskog programa uopće našeg razvoja. Imamo vlade koje nemaju nikakvih sredstava apsolutno za razvoj i na nivou kantona i na nivou federacije vlade nemaju ništa za razvoj. One se kreditno zadužuju za sve razvojne projekte. Ono što imaju u budžetu dijele na neke socijalne programe i budžetsku potrošnju i nemamo posvećenost. Pa konkretno, evo kad je u pitanju proizvodnja hrane, zaista nema razloga da Bosna i Hercegovina bude zemlja koja će strahovati od bilo koje krize kad je u pitanju hrana. Zato što mi možemo da proizvodimo, mi smo takvo podneblje, to manje je ovisno od brojnih poremećaja koji nam se dešavaju. Ako nemamo izvora nafte, onda imamo barem mogućnost da za sebe proizvodimo hranu. A i kada je nafta u pitanju, ako bi pogledali u stanje u kojem se nalaze, kako se upravlja naftnim terminalima federacije i kako je moguće da direktor naftnih terminala dobije subvenciju ili nagradu u godini u kojoj on posluje sa milionskim gubicima, ili naftni terminali u Pločama, na koji način su se vodili kroz proteklu i deceniju i više od toga, zaista vidjeli bi da je bilo puno prostora i da se ta situacija ublaži, da se osiguraju veće rezerve nego što mi to sada imamo, ali mi nemamo jednu posvećenost vlasti tim pitanjima. Oni se neprekidno bave političkim pitanjima oko kojih nema dogovora, ali koji na neki način privlače pažnju javnosti. Evo svaki put kad se ovi predstavnici sastanu da razgovaraju o tim nekim važnim pitanjima za koje decenija mi znamo, sjećamo se otkad se razgovara o izmenama Ustava, pa do sad se ništa nije postiglo osim tog jednog amandmana vezanog za Brčko distrikt. Mislim da pažnju treba usmjeriti ipak na pitanja svakodnevnice i na pitanja razvoja. Gospodine Efendiću, da mi malo pažnju usmjerimo ka stranačkim dešavanjima, ako se slažete. Nakon rušenja vlade Tuzlanskog kantona prošlog mjeseca, negdje su krenule i brojne optužbe na vaš račun. Kažu neki da ste ponovo u zagrljaju sa strankom Demokratske akcije. Zbog čega ste se odlučili da budete dio te većine u Tuzlanskom kantonu? Pretpostavljam da su vas stranačke kolege kao šefa stranke konsultovali o tom. Pa to je bila odluka naše lokalne kantonalne organizacije u Tuzli u kojoj mi imamo povjerenje u ispravnost njihove odluke u ovom trenutku. Moram reći da što se tiče Tuzlanskog kantona, stranka za Bosnu i Hercegovinu bila je dio vlade skoro 2 godine. Ta vlada je smijenjena od strane ove koalicije koja je sada razriješena. To je bila koalicija PDA, SDP, naša stranka i tako dalje. Dakle, važno je ovdje napomenuti da je stranka za Bosnu i Hercegovinu u Tuzlanskom kantonu bila dio takozvanog BH bloka na početku mandata.
da je potpisala taj sporazum, čak podržala delegate SDP-a u izboru za Dom naroda, parlamenta federacije. Međutim, desilo se to da je u Tuzlanskom kantonu došlo do jednog raspada SDP-a, da je stranka podijeljena na dvije stranke i vlada u kojoj je sada ušla i stranka za Bosnu i Hercegovinu ima dio tog tadašnjeg SDP-a, to je sada je to stranka socijaldemokrata. To je bila odluka lokalne organizacije. Smatrali su da vlada koja je radila, u čijem sastavu je bila PDA, moglo bi se ovdje reći da je to bila jedna delta varijanta stranke demokratske akcije. Za njih u Tuzlanskom kantonu, ali i za sve druge znamo da je predsjednik te stranke bio i na takozvanoj crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Da, samo više nije predsjednik stranke. Odluka ili pogled na tu situaciju od strane naše kantonalne organizacije je bio takav da je bilo vrlo važno jednu takvu vladu razriješiti i zaustaviti je u svim negativnim potezima. Neke od njih, evo, Ustavni sud mora da popravlja, ali ja moram reći da to nema nikakve veze sa našim generalnim stavom prema stranci demokratske akcije. Mi smo u ovom slučaju, da kažem, imali povjerenja u odluku lokalne organizacije jer se radi o mandatu u kojem su oni radili 2 godine, imali ministre kvalitetne i oni su bili razriješeni, odnosno stranka za Bosnu i Hercegovinu, ministri stranke za Bosnu i Hercegovinu su na neki način smijenjeni. I ovo je bio samo njihov povratak u tu vladu koja je formirana ranije. Ali to zaista nema veze sa našim budućim stavom ni prema SDA, niti prema bilo kojoj drugoj stranci. Ja sam od početka, od dolaska Fadila Novalića, bio vrlo kritičan prema politici stranke demokratske akcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa do dana današnjeg. Mislim da prave ogromnu štetu u brojnim procesima. Ne mogu se ni nabrojati preduzeća koja su uništena, od BH Airlinesa do fabrike duhana Sarajevo, od namjenske industrije gdje imamo konkretan slučaj u Novom Gradu, firmu Zrak, koja se godinama muči i pati, u kojoj nema načina ili ne želi vlada federacije da joj pomogne od njezinog gašenja. I imamo vrlo kritičan stav prema svemu onome što radi stranka demokratske akcije na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Situacija od kantona do kantona u određenim okolnostima može da bude drugačija i evo u ovom slučaju mislimo da to naše učešće nije od krucijalnog značaja. Radi se o 2 naša zastupnika i 2 ministra. Ali ukoliko bi se u nekoj situaciji nakon izbora u oktobru našli u poziciji da birate, da li bi stranka za Bosnu i Hercegovinu mogla završiti u koaliciji sa SDA na nivou? Ja vam kažem, ogromnu štetu je nanijela stranka demokratske akcije, prije svega preko Fadila Novalića, premijera federacije i svega onoga što je on radio u proteklim godinama i načina koji je to radio. To sigurno nije nešto što bi mi ni na koji način mogli podržati. Tražili bi sasvim drugačija rješenja i drugi pristup u razvoju i u upravljanju resursima Federacije Bosne i Hercegovine. To nije ni na koji način dobro. Mogu još samo dodati ovo što se tiče Tuzlanskog kantona, da ćemo mi nositi odgovornost za ono što budu radili naši ministri, to je 2 ministara i bit ćemo kao stranka spremni odgovarati za sve ono što oni rade. Smatramo da neće ni na koji način učiniti ništa loše, nego da će pomoći građanima Tuzlanskog kantona u onome što bude njihova mogućnost. Pomenuli ste opštinu Novi Grad sa delegacijom ove opštine na čijem ste čelu. Boravili ste prethodnih dana u posjeti Turskoj i Izmiru. Šta je zapravo bio povod posjete ili bilo neki konkretnih dogovora od kojih će korist imati i građani opštine koju predvodite? Mi smo imali posjetu delegacije Izmira u novembru mjesecu prošle godine općine Novi Grad, gdje je zapravo i došlo do prijedloga da se uspostavi saradnja sa jednom od općina u Izmiru, da se potpiše ugovor o bratimljenju. Moram reći da je interesantno da grad Izmir je jedan veliki grad između 4 i 5 miliona stanovnika i gradonačelnik tog grada u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu bio jedan čovjek porijeklom iz Trebinja. To je čovjek koji je ostavio veliki trag u razvoju tog grada. On je prošle godine preminuo od korone, ali svi u tom gradu dobro znaju ko je taj čovjek. U toku sadašnje posjete mi smo imali razgovori sa njegovim sinom koji je trenutno zamjenik predsjedavajućeg Skupštine grada Izmira i postoji zapravo u vrijeme agresije veliki broj naših građana bio je zbrinut u tom gradu. Nakon toga jedan broj ranjenika je također bio na liječenju i postoji jedna, da kažem, veza u tom historijskom smislu. Ono što je mene impresioniralo, evo konkretno, vidio sam jedan spomenik žrtvama genocida u Srebrenici koji je zaista grandiozan, milionski sigurno projekat koji je taj grad napravio gdje naša zastava stoji pored zastave Turske na jednom centralnom mjestu uz spomenik koji je zaista monumentalan. Svake godine se obilježava 11. juli. To je grad koji ima izvoz koji se mjeri zaista desetinama milijardi. Hoće li biti neke ekonomske saradnje, privredne? Iskazana je jedna spremnost da se napravi poveznica između firmi u općini Novi Grad ili u Sarajevu sa firmama iz Izmira. Ja vjerujem da postoji prostor, to sve nije daleko i ove okolnosti na globalnom svjetskom tržištu nekako usmjeravaju nas jedne na druge. Govorim prije svega onome što se nalazi u našem regionu ili u bližoj okolini. U tom smislu
Turska kao i grad Izmir nama nisu daleko ni zbog transporta, ni zbog ostalih parametara koji se uzimaju u obzir u privredi. Tako da mislim da je prostor dobar za saradnju i u oblasti privrede, turizma, obrazovanja, ali i u oblasti kulture. Tako da kada imamo takvo jedno raspoloženje, kada imamo grad čiji gradonačelnik u njegovom najvećem razvoju je bio neko ko je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, to su naravno neke prednosti koje treba iskoristiti kako bi se saradnja nastavila u budućnosti. Jasno. I nadajmo se da neće ostati sve na tim razmjenama posjeta, nego i na obimnoj privrednoj saradnji. Hvala vam puno što ste bili naš gost ovog četvrtka. Hvala i vama na pozivu. Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Sarajevske opštine Novi Grad, bio sa nama.